Inzira y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda inanirana. Kuri ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kuri ubu bananiwe kwisubiza kicanga neza. Ku rundi ruhande Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gukora mu jisho ry'u Rwanda. Aya ni amakuru aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Aya ni amakuru ngiye kuba nkugezeho 5 kuri 5. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa no gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kuba uwa mbere mu kubona amakuru tugenda tubagezeho 5 kuri 5. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Hashize iminsi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ifatanyije na FDLR, CMC Nyatura, EPCRS n'abacanshuro b'abazungu bari mu mirwano ikomeye n'umutwe wa M23 mu nkengero za Kicanga bagamije kwisubiza aka gace, ariko bikaba byararangiye uyu mutwe wa M23 ubabereye ibamba. Nyuma y'iminsi igera kuri 4 y'imirwano, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bari barimo kugerageza kwinjira mu mujyi wa Kicanga, ari nako baharasa za bombe ziremereye bagamije kwisubiza aka gace. Gusa kugeza ku itariki 19 uyu munsi umutwe wa M23 niwe ugifite ubugenzuzi busesuye bwa Kicanga. Amakuru dukesha imboni yacu iri muri teritwari ya Masisi avuga ko imirwano muri aka gace yamaze guhosha nyuma yaho FARDC na FDLR na CMC Nyatura, EPCRS n'abacanshuro b'abazungu bakoze iyo bwabaga ngo birukane umutwe wa M23 muri aka gace bikananirana. Yari imirwano yari ikomeye kuko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bari bamaze iminsi bari gukoresha intwaro ziremereye zirimo izirasa imizinga, ibifaru, barasa za bombe muri Kicanga n'utundi duce tugenzurwa n'umutwe wa M23. Imboni yacu iri muri teritwari ya Masisi ivuga ko uko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bageragezaga kwinjira muri Kicanga, umutwe wa M23 wabasubije inyuma shisha itabona. Ni imirwano yatangiye ku itariki 15 Gashyantare, aho FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bari bihaye intego yo kwambura umutwe wa M23 umujyi wa Kicanga mu gihe cy'iminsi itarenze 3. Umutwe wa M23 uheruka gutangaza ko FARDC yari irimo kurasa nta ntego, cyane ko bombe nyinshi zari zirimo kugwa mu duce turimo abaturage. Ibi byatumye bamwe mu baturage bahasiga ubuzima, abandi barahunga. Izi bombe kandi ngo zangije imitungo y'abaturage. Iyi mirwano yaje guhosha FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo FDLR, CMC Nyatura, EPCRS n'abacanshuro b'abazungu bananiwe kunyeganyeza umutwe wa M23 ngo bayikure mu birindiro byayo mu gace ka Kicanga no mu nkengero zaho. Ku rundi ruhande, nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isabwe guca umubano n'umutwe wa FDLR, Guverinoma ya Kongo yakoze igisa no gukora mu jisho ry'u Rwanda, aho yemeje ko nta wagereranya umutwe wa M23 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja gufashwa n'u Rwanda, ndetse ngo igereranye na FDLR. Kongo ivuga ko ari abantu baharanira impinduramatwara. Mu kiganiro umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yagiranye n'umunyamakuru wa Al Jazeera wamubajije ku mikoranire y'igisirikare cya leta n'umutwe wa FDLR, maze avuga ko ari ibihuha kuko bawurwanyije kuva mu mwaka w'1996 aho yawushinje kwica abanyekongo ndetse no kwica ambasaderi w'Ubutaliyani, bityo ko batakorana n'uyu mutwe. Umunyamakuru yakomeje kubaza Patrick Muyaya ku bijyanye na FDLR hagendewe kuri raporo z'impuguke za Loni zagaragaje imikoranire yayo na FARDC, biza kurangira yinyuzemo avuga ko ari abantu baharanira impinduramatwara. Mu magambo ya Patrick Muyaya yagize ati: ibintu bigomba gusobanuka, ntabwo wagereranya M23 ishyigikiwe n'u Rwanda n'abaharanira impinduramatwara nka FDLR. Imvugo za Patrick Muyaya zishimangira iza Perezida Felix Tshisekedi uherutse kuvuga ko FDLR ari abantu bakunda igihugu, bityo ko ntacyo batwaye. Mbere yari yavuze ko ari umutwe
usa n'utariho gusa uyu mutwe waje kuvuga ko uriho kandi ukora ndetse ukaba witeguye kugaba ibitero ugakuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yagiye hanze muri Kamena mu mwaka w'2022. Iyi raporo yashyize ahabona imikoranire y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe irimo FDLR ndetse ko yakomeje kuyiha intwaro. Iyi mikoranire yashimangiwe n'abarwanyi ba FDLR bafashwe mpiri n'umutwe wa M23, aho bashimangiye ko igisirikare cya Kongo aricyo kibaha ibikoresho byose ndetse bagafatanya no kurwanya umutwe wa M23 kandi FDLR ngigaha imyitozo umutwe wa Nyatura. FDLR yashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ikaba igizwe ahanini n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Si ibyo gusa, uyu mutwe wabaye inzozi mbi ku batutsi bo muri Kongo kuko uyu mutwe wakomeje gukongeza no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu baturage b'iki gihugu. Hakomeje gutangwa impuruza kuri jenoside irimo gukorerwa abatutsi muri Masisi ndetse n'ibindi bice byo muri Kongo. Nta gushidikanya ni umusaruro w'ingengabitekerezo ya FDLR. Ku mugoroba wo kuwa gatatu ku itariki 8 Gashyantare, ubwo yakiraga abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda mu isangira ryabereye muri Kigali Convention Center, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ko azakora igishoboka cyose umutwe wa FDLR ntukomeze kubaho ndetse ko abayiri inyuma ari uburenganzira bwabo atababuza, gusa bari gukina n'ibyo batazi. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye iri sangira riba mu ntangiriro z'umwaka, Perezida Paul Kagame yavuze ko hari abifuza FDLR ko ikomeza kubaho, ari nayo mpamvu imaze imyaka irenga hafi 30 ivugwa ku butaka bwa Kongo, ariko ntihagire igikorwa, ahubwo yashaka kubivugaho hakazamuka ibirego by'uko ingabo z'u Rwanda ziri muri iki gihugu, bityo ko ari ikimenyetso ko nta bushake buhari bwo gukemura ikibazo cy'uyu mutwe. Yagize ati, uri gukina niba wumva ko bamwe muri twe abanyarwanda bazi ibyayo bazigera bemeranya nawe. Uwo ari we wese utekereza atyo ari kwibeshya. Bireba twe, ubuzima bwacu, amateka yacu, abo turi bo. Nta muntu n'umwe kuri ino si ufite inshingano kuri twe, nitwe twifiteho inshingano, ibyo ntawe ubishidikanyaho. Nzahora iteka mbivuga. Perezida Paul Kagame kandi yatanze isezerano ko azakora ibishoboka byose ikibazo cya FDLR kigakemuka ndetse ko nta na jenoside bamwe bakerensa izongera kubaho. Umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo ukomeje gututumba. Iki gihugu gishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ukomeje kwambura ingabo za Kongo ibice bitandukanye birimo n'imijyi ikomeye, mu gihe u Rwanda narwo rushinja Kongo gukorana n'uyu mutwe wa FDLR. Ngayo nguko rero, ayo ni amakuru akomeje kugenda aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukazajya uba uwa mbere mu kubona amakuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Iyi ni Rwanda Eye News.